La fai tau fatasi tātou il tusilea. Tusilea fatatau ia Yesu o le vine moni. Il tatu pese voi leo Yesu o le vine moni au a tātou. O lala i tātou. O i tātou o Yesu o lea. Langa meta o loko. The word. Amen. Na fio Yesu mangi o le pese nga. Na fio Yesu le langi aya. Ma le polo inga ya. Ia ata lesi lesi. Awal pau lesi lesi. O Yesu o le vine moni. A o lala ita. Fai le tangata na iu talangi pise. Tau au Yesu o le loko. O afio Yesu i le lan. Ai tu ale nei lalo. Ma le polo a inga. Ia o tu fea lo fani. O ila upele. O ila upele. O ila upele. Wala eva. A esa vali. Toete pa itua. Nalul matu malanga le sa alula lo. E ola atuala o fai pese a fusulu. Kawa ila lo. Oka se mangai o le pese. Sulu mo moila. Luale la pese. Pese le vauma le. Awala. Fafitai sulu mangai o fai pese. Wale umalo fia pese. No yaso. Ya. Oa unei o le vine moni. Fai tau fatasi fai upue lima. Ya. Oa unei o le vine moni. O la o tau. O le tu mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua te le mai. A wai le mawhai o na se mea tasi, pe a u le iai. A whai e le tu mau se tasi ia te au, o na la fo ina lea o ia i tua, ma wha popoina, o na wha potopotoina i lea e tangata, ma lafo le afi, ua susunuai, se tau fina. Ese malo losi o nei upua. O a ule vine a o tau la la. O le tu mau ia te mau ia te ia. E fua mai. A wai le mawhai e o tau ona whai se mea pe a ule iai. Al tangata le tu mau. Whamaia e lafo le afi. Whai tau lar whai pui fitu malvalu ia. Whai tau te tu mau ia tau. A tu mau fo ia upu ia te o tau. O mea o malava tau te mana na o iai. Tau te ole atuai. O na whai lea mo o tau se tau whir whai upulea. Whai mai a tu mau a upu ia te o tau. O a upo lea tua, lea. Mai le kenese i le whaalinga. Wha mai lea tua. A tu mau a upu ia te o tau. So se mea te o lea tua. O na whai lea. Fia la le stangata whape. O kaka i maanga ia. So se mea. E iei mea ia ke le maua ngai ke fia o le ai. E le maua la, langa le o i. Ai so se mea e tusa ma le upua le atua. E te maua. Anything. E te maua. A tu maua upu e whai e foi. Ia te o tau, whai muli. E vi ia lau te maa i le nei mea. Pe a o tau fua te le mai. Whai ai leo o tau mau so. Whai muli le nā. Wha mai le whai upasa moa. E vi ia lau te maa i le nei mea.
pea o tau fua tele. I le vaenga mua e tau tala i le fua. E fua e te wha o laina loa wa e wha longo le upole atua. Ua a mata o na fua. Ai te lor fina ngalo le atua. I fua kele. Fua tele. O le vi inga o le atua e maua le fua tele. E le maua le stamai fua. O lei o tatonu e maua fua i le vi inga o le atua. Ai o le vi inga o le atua e fua tele mai. O le tatou mata upu le aso le nei. E whawhea o na fua lo o langa. Whawhea o na tau fui lo o langa i le o langa le nei. A iei la le vaenga muli. O na whai ei le o tau mau so. O le whasa moa le nā. E iaisi e se senga lai titi ma le whapalangi ma le winga sao o le upu lea. I le whaperitania po le whapalangi. It says here, "This is to my Father's glory that you bear much fruit." Listen to this last one. "Showing yourselves to be my disciples." Amen. O lona whaasa mo saola, e le o le ona whaile o tau. A whapalangi le ona whaile o tau, it means, then you become my disciples. But that's not what the verse says. It says, showing, which means, it means that you yourselves to be my true disciples when you are fruitful. Amen. Ele nga ona avela o ema so o Yesu. Ai o le sign ua fua mai alo o langa. That is a true sign of a true disciple. Hallelujah. Showing yourselves to be my true disciples. Ai fai tau fai upulea, il tusilea. Famai ia Yesu, ia o tou sita ia o whatonunga, obey my commandments. And then he said, famai lolantal, o lau whatonunga le nei, this is my commandment, that you love one another. O lau whatonunga la. E summarize o maha o whatonunga, ile upule o le love. Ia e alofa i le isi. Famai le upu taua a Yesu Keriso, o le tula fono pito sili, ia alofa i le tua i me uma. Tula fono lona lua sili, o le alofa isi. Famai la Yesu le tusilea, ia usitai o tau, i lau upu, ona e alofa lea, ona i loa lea, o tau o soomoni. Love is the greatest mark or sign of a growing, fruitful Christian. Amen. E tele mau sign. Ai whai mai, e a fia mea uma i le alofa. Ai fusia mea uma i le alofa. O le alofa, na ilu mo mwaka nito, su tolu, ma nei el whaasolonga nei, o le alofa e le a mio leanga. O le alofa e le a mio matanga. O le alofa e onsai. O le alofa e le faa ita ngofie. O le alofa e le never fail. Love is kind. Love is patient. Love is peace. Love is does not keep records of wrongs. Love. Mai la Yesu, a e alofa i lesi, o nei lola ia you are my real disciple. The fruit o fua o leo langa e ali mai le alofa. Amen. O ngā e sauai. Mai la ia o Yesu Kirisu, a le ialu, fai mai, o la te talo nei. Lord, this is my prayer, that they may be one. That they love one another. Hallelujah. E mo la alofa i le tua. Nga wa ai alofa la i le tua. Maka o kia le kupo lo alofa i le tua. E o ko me ki alo alofa isi.
Amen. O mea ngā ki ngai oe, e ufi e le alofa. A o lo alofa la ngā, mo fua tele mai, e sau mai le lua relationship, ma le atua e ala ila na upu. Hallelujah. O nai loa lea o so moni o tau. O le upu le atua fa mai, a tu mau ia te, wa o ia te o tau. O ngā maua leo le alofa lea. This is the agape, godly, supernatural love. It's the love, e me whainga e mangalo te tangata langa ki ngā oe. It's an amazing love that we need to have. Hallelujah. Ole, masina nei sa, alu nei masinga o tautala le whaunga le atua, the anointing of God. The whole purpose, e mai alau calendar dia. Mai lo ka le nganga, ia aleu. Sila ilumo le tatou ka le na olo ia le upu supernatural growth. Ia tatou tutupu, the vision for the whole year. Ia umal nei tausanga, ua kwa shift alo tupu i le tua. I to tonu o le vision po le whaalinga o lo fausia le tatou lotu. O le supernatural church, what does that mean? O se kalesia e operate i mea tolu. 3 key things. Mua o natura o le tua. We must grow in the nature of God. O natura o le tua, e le kusa ma le tatou natura. For whaataita inga, whamalituspa ia, o le tua e le o se tangata, e pepelo ai. O le mea la le tangata, kaumawhai e kipire pepelo. Ina ia e pei o keriso, e pei o le atua. So o natura o le atua, the nature of God, e iei mea o lo tautala i le tuspa ia, kumu le tuspa ia, au ngai mea whainga o piki mai ai. Whamai le tusi le mika, ono whai upu e valu. O le fina ngalo le o le atua mo oi. This is God's will. Ia tatou sava vali ma le loto maulalo i lumo le atua. Walk with humility before God. Tatou sava vali with justice ma le fair i le ame tonu. Tatou sava vali ma le lofa. Galatia e lima fai pu lua se fulu fa mai ia fua mai fua le nganga. O fua le nganga o le lofa. Wangalo Sunday school la. Ya, o mai le mangai ke le fua le nganga. Iai. O le tua o ata o le tua e hami tonu. Holiness, righteousness, o mea ngai kaungaku develop. O le vasale la sa, I want to speak about how to develop holiness and righteousness. Ola leo lenga ole tangata fa lenga ngai lumo le tua. O mea umaia, e sau mai le lua fa ya your relationship with God. Amen. That is the most important things we must focus on. O lau fa ya ma le tua. Ia te tau o na fausia, a whainga le maa ngaia, whamai, fua tele mai, ia matua I fua lava. O I, langa o I. This is the secret of everything in life. Ele ngā leo langa whale nganga, it's not just their spiritual life. Secret for your family life, your work life, your personal life, and every life. So if you don't have a life of Christ, you need to get a life. Amen. Ia ola I tātou. O I e te tupu whamaila Yesu, a e tu mau ia te au, tu mau foia upu ia te oi. On makua makau kia oi. O le mata upu la sa a mataina ai le ola supernatural growth. O le ngā luenga le anganga pa ia, the work of the Holy Spirit. O le anganga pa ia, ina ualu ese Yesu. Whamai Yesu, o le a o awina mai le anganga pa ia te o tau. E luanga luenga. I really encourage you to tell tato we know this, but master this, know it well.
ko so ile sit ele foundation, le whaavae, and the key of your growth and your life in Christ on this earth. Amen. Luanga luenga leanga pa ye fai. Mua e te talia lo Yesu, saulo leanga pa ia nofo ya te oi. O lana ngā luenga e whai, e whau o e matua whaleanganga. Spiritual growth, it builds you, it is for your benefit. Mōlo lelei, o ngā luenga mo mua lea leanganga pa ia. E whau oe, o ngā luenga lona lua leanganga pa ia. E whao ngā hina o lau mea lofa, e whau isi. Build yourself so you can build others. E konge ki le leia le love God with all that you have, then love others. 2, love God, love people. Let me explain. Le ngā luenga le ngang pa ia. E o maila le upu. A Samoa mua no tautala le whao unga le ngang pa ia. But this is now going deeper in the word i le upu le atua. Whamalitus pa ia, mai Yesu. Ua o mai le nganga o le tua i o lumba. The Spirit of God is upon me. Ona ua ia whao wina e whaile ngā luenga. Ona tautala leo Yesu le ngā luenga, the ministry e whai tātou. Au le io o ile nā, ina ua amata le ngā luenga Yesu, ile mātai o tolu. Na sau Yesu, o lai whaile papakisonga Iohane. Whamai tala Yesu, Iohane, se sau papatiso maa. O le papatisonga Iohane, o le papatisonga o le Salamo. O le whaolatanga, whatoa, tau nuu validate le whaolatanga ina ua maliu Yesu matoe tū mai. Before the death and resurrection, au le maliu toe tū Yesu, e lei validatinga, e lei atoatoaina le whaolatanga. O le au so o lau Yesu, i le taimi lea, e lei whaolaina i lātou i le sense, po o le tū, lea na maua ina ua uma le toe tū. E lei whaapela e lei whaolaina, o i lātou uma na mali liu, na whioti mai le whenga inga tuai, na whaolaina o loo maua le lātou whaolatanga, e ala i le whatua tua, i le vaai atu i le sātauro. It's their faith in God. Apela amo, ainga umanga, na whaolaina, o na o loo whatua tua, i le sātauro ma le mesia la sau, e le i ola iai. O le au so ola, i le taimi lea ngā saulo Yesu, whai mai la ua pike Yesu lo na au so, whai lo na au so o mai. Tā la i le mātai o, tolu, wha, lima, tau le iwa, Matthew 9, whai mai leo Yesu, o kasako kele o le, ua te le harvest, o mana o mia leo whainga luenga. Mātai o se fulu, whai mai Yesu o mai, o lo ia te au le mana, o le atu ina atu ia te o tau le mana, e langa e leise kou manga. But e iei le aso, not far away, o le a iei a lau manga. You're going to have your own power, you're going to have your own anointing. You don't have it, but you can borrow, you can use my mana for now. Whamailo Yesu le mātai se fulu, Matthew 10, o te mana ola ia te o tau, e tau te o e whaile ngā luenga. E tolu a mea tā ua na whai Yesu. E tele angai. A tau o. Tā la i le tala le lei. Ua lata mai le malo Yesu. Go and preach the kingdom. That the kingdom is near. What does that mean? Ele i whai Yesu. O e whaola inga tangata. No, he didn't. Because salvation only happened after the resurrection. He said, o e sauni tangata, prepare them and tell them, ua lata mai le malo le tua. Go and get the people ready and teach them that the kingdom is near. Means, ua lata le toi fiu mai, o le mori o Yesu. Mela lua, ato wola, wha malo lo mai. Tuli te moni, wha kule, le mea tuanga.
Ata wo fo ila. When you go, o e sueni tangata lai e maumea, o suel au maumea, e supportinga le. Au le pole fua avin kupe. O le a o sapalai atu supernaturally mea e supportai. The mission ale tua cost money. That is why o le mea ngai whai le taulanga ma le sifuruai. So se Cristiano la, so se so omonio Yesu, e le kai ngalo langa foai. Never. E fua fo le foai, e fua atili le foai. O le foai, o I e wha mau e, to build the kingdom of God. I luma o le tusilea, free areas. O lo focus e tātou, me mumua, o lo tupu whalenga, spiritual growth. Lona lua, tupu whainu mela, o le whaola ina o nganga. Lona tolu, tupu le finance, because it costs money for our mission to turn people to our vision. Amen. Whamaila io Yesu, uahalu. Fast forward la, ina ua maliu Yesu. Maliu lo Yesu ile, tusila lea le, Ioane. Sawan Mataio, Mariko, Luka, Ioane. Ioane lua se fulu. Se I tatu whaitau le Ioane lua se fulu. Ia. Nai, pele whaitau fo ia whafonga mai le tala leu malamla mai tatou. Ina ua toe tu mai Yesu. After the resurrection, le tai ao leo le ista le whamanatu I tatou. Ona saula ia, o mai whawhinge fo ia le tatou tala masani le whaitau ai. Ona whaali mai leo Yesu I ona au soo, au o whewhewe lau soo. Amen? Kou, okay ia. Le whailika kou, survey of the Bible. Ona o mai la ia ili, tala Yesu fai upu, sei fai tau mai se sit fai upu e luasfulu malua. Ioane, luasfulu fai upu e luasfulu malua. Amen. Did you get that? Mai le cheni ale a Yesu mau na au so, ngal preparation ale fai. Nga hot na maliu lo Yesu to tumai. Sau lo Yesu fa mai fai pu lua, luas fu lua ko fa ka mai. Can you stop there? Ona manava leo Yesu. Sau lo Yesu was sau Yesu with a resurrected body person. He's now have the full ready to release the power of the Holy Spirit. Ona manava leo Yesu, lale si menga fe mai. Then Jesus breathed and he said, receive the Holy Spirit. Ole aso la nga whaola inga mo I lo le awari. That is the day of their salvation. Yes, anga Yesu singa oki aule yo ole aso lea. E halua langi. But this is salvation mal whaola tanga ua wha atua toina validate when Jesus Whamailal tala Yesu receive the Holy Spirit. Now, whalongola melia. Ai se a na toi whaia Yesu ai tau wo e whaatalitali. Se I o maile nganga pa ia. A laua umanga whaia receive the Holy Spirit. And he said, wait, for the Holy Spirit will come. O e whaatalitali o le asau le nganga pa ia. A le ale si nganga pa ia le I. Never mai talia lo le nganga pa ia. Receive the Holy Spirit. Alu ale tala noanga. Ina ua sau Yesu e wha se furu aso. Nga whai ele a onga lea Yesu. Mala wali ia. Ina ua uma le wha se furu aso. E te maua I le ngaluenga mua le lato tala noanga. E o le whai upu e valu. Whama Yesu. Ai o mai le mana. Pea o mai le nganga pa ia.
Oi, ai fa pea o lenga pa ia na fa mai lenga o la so lenga. Ai mai Yesu, e o mai lenga pa ia. Ona avea le o tou, and you shall be my witnesses. Ole fasili, ole ale se senga. For the Holy Spirit will come, guess what? Ole aso nganga fa ile tala Yesu, you shall receive power when the Holy Spirit. E mo e tau le mana power, mai la ngā le umal kalanga Yesu, ngimolo ma Yesu walulangi. The last words of Jesus is to receive. Mo e tau le nganga pa ia. Amaliusis, o nga upu mulimulia, o upu piko sini ngangkaua. O le mawaenga, o isi kaka o whailako mawaenga, ika yanga oki. The last words should become our first words. And you shall receive the Holy Spirit. Ai whapea ulenga whamai Yesu o receive now the Holy Spirit. Look whiura ya o kou. Now this is the point. E lua ngaluenga le nganga pa ia. E ke talia le nganga pa ia. I to tonu oe. E ala lea ile. Le manava mai ele tua. E whawhenga whai. You get it. Ile salvation. Ile aso e te whaolei nai. Ai to tonu la. E sau le nganga pa ia. Nofo ya te oe. Whamai leo Paulo. O oe o le malu. O le. Do you know who you carrying around? Wa ei loa le atua le kako ke wheo ai. O le mea ngā ua o ia le matau ia i tai le tele o mea, ele i kai ngau a kua. Au kua i o makaua. Le anga o le atua le ngofo ia i kukongo. Pastor tuto tasi. God is in me. E se vali. E whai ala le mese se. Wha mai e ti ngā le anga pa ia. You grieve the Holy Spirit when you criticize other people. E ki ngā le nganga pa ia, pēa e whai kakala fua i mea, e le kakaunga e whai kakala iai. E ki ngā le nganga pa ia, pēa e ki ngā isi mea. E ki ngā fo i le nganga pa ia, pēa e paka, e le paka. Ngā o tangata, e le anga lato tino, e paka ai. E ki ngā le nganga pa ia. E ki ngale nganga pa ia pe tau afa lautala. E afa le moi, ai afa le pepelo. E ki ngale akua lai kokongu ia ke oe. It hurts. Ai whamai Yesu, e vi ia lo o tama, pe afa pe walu fafur pelo. Pe walu fafur amioreang, pe walu fafur makaiko, pe walu fafur murilua, pe walu fafur ne ngoku. E se upu fapenga, este such a boy. E vi ia lalo, pea o tau fua tele mai. O le mea lai tupu. Whamai Yesu, man, these are secrets. So o se mea lai ke ole aku iai. I learned this early on. When I challenge isi a oe. You pay the price to live a clean life. Then you ask God everything and God said, I'll give it to you, I'll give it to you, I'll give it to you, I'll give it to you. I like when I let you like 30. Why do what in our? Me me do follow what like. Everything you ask, and Jesus said, I will give it to you. Aisha, langai vi yai lo tama. Aisha, langai kira ufua. Aluanga po, kamu fai kipi le alanga le nga mai ra wori ianga po. O kase, ai ke o vai aku, wala ala mai ele, ia Helen Markoi. Oka. E ia ifo le makokoi. Fa kwa fa nga pe mai aranga po. E fuara le olanga le. Ko ia lula le nga pa ia. Ole anganga ia leo sau I tutonu ia te oe. O whea sau ai. Eo so mai le pūrea. This opening, this is where the Holy Spirit gets in you. Of course, im whainga sau anywhere. Wha mai la tala Paulo le loma se fulu. O lo loto, lo wanganga e te talitonu ai, ma lo mafau.
A o lo ngutu e te tautino ai. Amen? E te tautino ona e whaolaina ai lea. O isi la ele iloa, whaile tautino, o mea ngā whea kuru whea sau iso kalamo o e whakai kai mai. Oa o tangatanga sala. Lea ngā ke lelo life. Yesua fio mai. E te tautino loa. Sau lo lea nganga pa ia nofo ia te oi. It is your mouth that you confess Jesus as your Lord and Savior. Ona whaaraina ele oi. That is the first work of the Holy Spirit. E la tula lea nganga pa ia. Whamai la Yesu. A sau lai tutonu. Ona oa ole lea nganga pa ia oi I me uma. He will be a helper. He will be a teacher. He will teach you everything. You don't need anyone to teach you. Amen. But this is the secret of spiritual growth. When you build, I le lua le whaunga lea. Whamai la tala le lua kronito, tau pue lua. Ua whauina fo'i tātou e lea nganga. The Holy Spirit anoints us inside. The anointing inside is the anointing for your spiritual growth. And the purpose is, so you pay o Yesu, ia fua mai, ona mai lo Yesu, oka se vi ia lo ka mai do wolanga. What a beautiful life. Wa ia lo tama ia au kai au sau ala fong sau au kalo manga onga so se manga onga sau me nga ke va ia makwa I makau kio kau mo sua me aisi aulis orai complain ole mela e sau ile nga pa ia fa mai la Yesu I to tono oi e ka kaunga koe saule nganga pa ia I fafu. Out of you comes rivers. Vai se si fala lo fo le rivers. Ele le rivers nga. O le vai esto sau fafu. O le nganga pa ia la le nga fa Yesu la so e fatali. Se I o mai le aso le o le asau. Se fo aso alu lo Yesu. Ai fa kali la wali fa mai ona ile galuenga lua. Suddenly, ona whaafua sei lea ona saule matangi. Ona saule o lea nganga pa ia. Ele I saula lea nganga pa ia haru kokongu. Whea menga iai. Ewa ai aku raka ngaka. Hoi, re lau whaiva rafi rea ku mai kokongu. Ele I haru kokongu nga sau whapea. E whaafewhea nga saule lea nganga pa ia whapea. O le ki, o le papatisonga a le nganga pa ia. Peia o na alu, le nganga pa ia I lau tau tinonga. O lau ngangana fo ile etu sa o le nganga pa ia. Masau, ma whaahu oe, o na release, o le whaau unga la le nganga pa ia. O I, e te whaiaile ngā ruenga le tua. Wa kwa kilia ako wa. We should clear the work of the Holy Spirit. Ai whamai la Yesu, e kauranga fua. O le mea mua la e whau e oi. Ia whau mua le anganga pa ia le tutonu. Au ai ke popole ke le anganga pa ia whafu. O le anganga pa ia whafu. Me ngai ke perfetane. Gifte le anganga pa ia. Ministry. Everything is for others. But whau mua kukongu. Mea ngai whioso isi e perfeka. Whioso isi e whaisi mea. Ai mese haisi. Ai maua le ova. Mai le sko inga Samoa o le whainga kāna mea o le maua. E maua le aonga. Esia, e le o marosi ko. O le mea lai whai, e whawhewhea, e mua la o ngā whau tutonu. Tu ula whafu, langa o le masinga o mati, e kako kalango umaia, I le whau unga lai whafu. O le ale winga o le upu whau unga. Anointing o le whaapawaina leo oi. Anointing means to empower you. Langa me ka o le empower. Waku e le tua le pule ma le mana ia te oi.
This is supernaturally God gives you the authority and the power to do good works. If I man la o le mela mo tango fai o le fionga le tua. We must get into the word of God. E lima mea te taunga fai e tātou e whātau le ngang paia. E whātau la ilo tupu. Kako let's stick to the fruit. Fua leng wha mai Yesu ia kou fua kira mai. O le me mua, o le me tāua, ia tātou toio vai kau kuspaia. Amen. E lau kuspaia, e su kuspaia. You must get back to the word. E alanga le whai kau kusis. Leanga le o iaisi whaalinga o le tāua. E le mea konguanga le inga le whai kau. Le sa ili tangata. There is no revelation. Why do I have to read it? You know the general knowledge. But I mauanga iso whaalinga. Le tāua o le fionga le tua. E switch a koe. Yaso lao ulai titi. My 20s, teenage and 20 years old. Ngo study the Bible real hard. Ele ai se singa. E la o apila ile la faltavale. I got books. I wrote many notes. Skaki. O ke le lopo la me ke skaki ai. E la le sia uringa nga I fot sunga ku ko kasi. Skaki a wala e vodi ale ku kasi. Yeah, I've done it. Skaki for study. Oh, my la 30s and 40s, I read the Bible. Fai kau ele pilioka se fululua tau sanga o fai tau tuspaia. I read the whole Bible in 12 years. O isi kasi a kau sanga o aula se fululua kau sanga fai kau. Fai kau. Wa kele la fa manuyanga le tua. O fua mai o le mea lai fa mai la salamo mua. Amu ia le tangata I le se vali. Whiri ngā ea mi o le anga. Ae nau I le tūla fono a Yehova I le au atoa. Ma le po. O le ana me kupu. E fua te le mai. Pei o le la au e fua aia ai manuia umame. E alanga manguia. Langa wha mai Yesu. So se mea ki whai mai o le avaku maoi. Pea e fua te le mai. O le mua, o le tausanga le nei, get back to the word of God. Kako koe o, I la fionga le atua. Lima mea, whātau le fionga le atua, I ka kōlo le whaka konga. Me mua, I le tusia le e pelu. Se sua lau kusile, tusia le e pelu. Tusia le e pelu. Fai upo mata upo fai upo sfulua. E peru fa sfulmalua. Hebrews 4:12 fa mai. A mawala o e pelu. Ia fai kau mai ka ko e pelu fa mole. O le tusipa ia e maai atu I le to'i le sa whaanganga po. E ko ia I le alanga pua. Whai mai e maai I tu e lua. Ro se mea e maai. A le mea mua. O le tusipa ia e ola. E le ngate ina ola ai whai mai le tala sa moa e matuanga lue. Lale wingo le tala. It's alive and it's active. O le tusi pa ia, o le tusi e ola. E lea ima se si kusi e ola. Ke leo le kusi lea. O le physical. E vai le tu fa le tino. It's just a book. But e iei le afi le ko kongo le kusi lea. It's alive. O lo iei le nganga o le tua. It makes it ola. It's alive. Living. E ola, e ke whai kaua I loa, ola lo. E ke ola ai. O le si mea longa lua, I le pātau le tuspa ia,
Whai mai o loo matuanga lua, it's powerful. O ie mawai le mana e te tau mawhai. Whaaleanganga. O le mela i tatou tau, tatou iloa. A e whai kaukus pa ia. E le ngata inau o mai le ola o le tua ia te oi. Ai wha amalo si ai oi. It's active, it's alive, and it's active. It's living. Wilo e se si, o lana me ka o le ola. O le lau lea, e pe. A o le kangaka lea, e ola. Ai whai kaukus pa ia. You get life. It's a supernatural life. If you don't have time with God in His Word, you will never come alive spiritually. The more you read it, the more you come alive spiritually. You're so powerful. Ile lua le Timoteo. Ya ko fai kaumar ka ku sirektas. Pe te whalong long mai. Lua Timoteo tolu fai pos fuluon lo sfumar fitu 2 Timothy 3:16 and 17 fai mai. Au ye lo tusi. O tusi pa ia. Ya luar fai kau pikul. O tusi pa ia ele ngata ina ola, ma malosi ma powerful. Mai o tusi pa ia umalava. O fesa wai. E mai le nganga o le tua ia. Ale ko umaka kalango le nganga pa ia. Every verse comes from the Spirit of God. E sau le nganga pa ia, sau le inspired ile nganga o le tua. Fa mai laia o lalonga o ngā. E au ngā, e au ai. A ele fai kauar kuspa ia. O lo unteachable ia. If you don't read, a ele anu kuspa ia. O le fai ngā kā ia ngā au oi. Mea ngā ye ka kai o loku. E whiu ale launga laku. Ele, o la ele suia, e alanga le suia. Ele o le launga le laku. E alanga le suia, ele iso kaimi, ma le tua. That's why people don't change. That's why e all tangata fa mai wa o makukua ele ai se me o fa makuluku. Ele ai se me o makuku nge group. Ele ai ele o le fault o ko nge group leader. O lo fault. O lo follow. Iska ka milo loku. Au maloku ole loku ole loku ole. Loku ane mamo. Some people, they go around. Umanga whaasao aku I, e kangi loa I, ai koe wharongo ku, koe I mai foi ole langa me valea, o koe alanga e ka milo whapenga fai me valea. You are not growing here. Te lea o ina. Whai mai e ao ngā, e ao ai. E ao ai. So se ka ngaka e wakure ao inga ai whaali. Kua make ane mea rea. E alanga ai whaali. La ngai ke mongia le mea. Oh yeah, it's true. There are demons. They control different parts of you. Giso e ka kou mga umia furu o nguku. Whase i tuloua. Langa o nguku ngai ke mongia. E mau ele ke mongi. E whakuspa ianga, ia, Isaia ongo. O I ka whewhea ke au e ke ki mongia. E ke mongia o nguku. Mau ula o nguku. Mako ke mau whakasi foi. Ma le au ke mongia la nguku. You look at who you attracted to. Ea oa iai. Ea langa lea o inga lesi. When you get into the Word of God, all of a sudden, TikTok.
Malawis. Ele ai se me o ye le TikTok. Ai tik le talk. Tik le lau talk. Let the TikTok comes out of the word of God. Amen. Yesau ko kongu I e ke vai mo koi manga ia. E a o wa e poko. E a o ai wa le fali so rani si mea. E fa atonu. E kala le si le foku. Se anga fa kongu se. Ah. Se a ia pule oi por mai le por kai fau pule oi. Anga fa kongu. Kelo. E fa kongu ele anga pai. E fa kongu ku spa ia. Langa ia e ola. E mana. Longa kolu e sau le anga le tua. Ina ia ato to ona le tanga to le sauni ai mo ngā luenga. Now listen to that part. Ina ia e ato toa e sauni ai mo le whau unga o lai o lunga. O le si alu whapea, mau ai fo i o, mau fo le opa. Aisia, e le i whaiere me mua, grow in the word of God. E te aoa i whakongu me umanga, ina ia ato toa oi. So e ke laku lai whaile aonga. Ke laku lai te launga, e ke laku te kaukala ku isi, e ke laku te kālai. E whamairi kāla kangaka, whawhitai ia, o ukalia. Alo la aku la lea. Kua umalei anga e ngau ia le mea i ole. Kua umalei anga e ko mumu le si. Uisi ko kere o mor ke si anga whapenga. Oh Lord, I'm so good. Ai maua e fui. So le wa o foi whare anga le si. Wa o foi koso i lalo le si. Kua mango ale mea. It's ole tusipa ia. So ko fo ia ko le mele kawanga i lo. Fa mai ole tusipa ia e mai le anganga o le tua. Ole ala wingo na mea. What does that mean? E mai le manava le tua. The word inspiration, inspired, all scriptures are inspired by the word of God. Inspired means the breath of God. Ke lole mangava le tua le ngafai ya akamu. Manava atamu i le tua ya atamu. Fa mai akamu mo le pala. It was just a dirt. And God said, ona avea leo le tangata ola. He became alive. Langa le upo le tua. Ina o sau Yesu yo nau so. Fa mai ona manava ile o Yesu yo nau so. La me kupi o so. They came alive. And then the Holy Spirit come on the day of Pentecost. Ona saule I lunga o le anganga pa ia. Tūro I lunga pekelu. Whaile la unga. Ko kuru whawhenga whaorenga. Sa vali atu petelu. E laku le haka o pekelu. Ai kupu ai whawenga. Ua tupu se whawenga I lo wata. Matau tia le toa. Ona le. O le ana meu kupu. Whai mainga whai atu la I o le tala tangata. Mātou te iloa. Na iai la tau ma Yesu. Miracles, for they know they were with Jesus. How? In the Word. Walevanga ai ile upo le tua. If I tell you to spia, now this is the revelation. Ole mele ia iloa. So se kaime te whai kau kuspa ia. Ngā wa e whai kawinga le mana, wa e ka lea inga le maanga wa Yesu le tua. Every time you read the Bible, you are receiving the breath of God. Amen. So se upu ai te whai kau kuspa ia, wa e receiving every verse. For God so loved the world. You are inhaling wa e maanga vai tutonu le manava o le tua. Lana me kupu. You get the life
of God. And then it changed you. Change your life. And Jesus said, oh, kasi vi ingolo tama. Moko a fua la kamala. Wa fua. Fa mai lola io Yesu. La miki mga oi. La miki mga oi. Ora miki mga oi. My life is full of miracles. I know. Everything I ask God. Ele nya okupe. Ele nya okupe la kangama. But I'm telling you this. Every time, so si kanyo ke mga umier kupe, nga lo ask asaw. I just ask and comes. Eya ile si asu, na tutong yele tua le si ay kalafu, lau ay kalafu. Lua se lau kors fuluafe. Se le tua, se kukongi maka ay kalafu nga. Tan. Eile si ay talafu, se lau wafe. Le kua, se tongi ba, tan. Wavenga nga le tua. If you live like that, it comes from your time with the Word. It's living. Eola. It's powerful. It is the breath of God. Ole manava le tua. Ole skaka, esi hamia ngai manga vai desi. Oisi manga vai kasa onga. No. Get the breath of God. That's why it's fresh, it's less stress, it's amazing, it's beautiful. I also follow TikTok, it's mahanga TikTok. Kwama langa ya eluaku. Oka se mahanga langa laite mana vaina. Le melanga afaya ukala ile ikalikongu lesi. People believe you. People trust you. People want to follow you. If you follow kaka, if you muri kaka, if I oe mafatai tainga is aisia, ilo le leia kaka, o ka isi. Le ma ngava le tuale afaila ukala. Many times if I count, I don't do counseling. For my la yo le tua o Yesu. Avatu ele nganga pa ia le kala e fai le kaimianga ki mga oi. I am that I am. That is the personality. Personality? Never heard a word like called personality. Presence of God. E tutonu ya te oe, He will teach you everything. Amen. Sa uriska maha loa la oki. Tala noa. Famul mole la usunga o le la pa ua o le la woki fa a weki oki. Esa o la pa ua ai lalo. E te loa. Fai le ya la Facebook. Fai le ya la Facebook. Mo fakarikali ile kala le ngang pa ia. Ele umea fa o kala ma kamaro le wola. Serious. This is a serious story. On our dining table. Fai lo kala le li le fa sole walu lo fai lan ka kingo walu fai lan kala inga ai sau le siri fa makala fa mai o fai kala le li sole ko ai fai ngala pa skolu o la ke vai kwa la fai ya lang Facebook ala o ke ora ya oi la ka woki sau lo I. It's my time with the Word of God. It's my time with the Word of God. Some people are power. Got fear power, got fear keke. Now we start with this. When this is strong, the supernatural power of God is determined by how much the Word of God is in you. When that is up in a higher level, Emmanuel umma me umma na te faia. Oka, sure. Esi me longa fa. Long fa elu I kako. Fa mal tuspa ia. Ole upu le tua. Ole falawa. The bread. E fa fangailo anganga. The bread. E fa mal tala Yesu. Ele nga ole falawa la le ola kangaka. E ola foi kangaka. Ele falawa le la kui. The bread of God is so powerful that can really feed. Tau mawhai. Ina ua o mai Israel. Ong sai mai.
Se fululua 5 fiku. Koe kolu mingoke, umara ka kolau. Inga ua mai Israelu. Fa mai ua mai ufia ai. Out of salvation. Ai fa mai tala le tua. Ua vai atu Israelu. Mose mai kako me ai. Fa mai Mose le tua. Amai. Vai dan manga yo ngalu nga Mose. Fa ya kua amai. Fa ya tua mai. Ai saule me ai. Sole, ole manai. Ua vai se mangai. Have you ever seen tofu? Tofu. It's the bread from heaven. Le manai mai le langi. Fafangai au. O te maha o nai. Le aika ko faspua ape a umangi. A le mangai o le upua le tua. E te hola ai. E mangawa mai le tua ya te oi. E tautala, e empower ai oi. O mai i, o le falawa. E sauma le langi. Famai langi na ua sau le falawa. O ina e nerisai, o e malosi ma e tupu whaleanganga. O le tele lao tangata, e le o kukupu langa e le o ai le whalawa. Ia whai le tausanga nei ma tausanga, o le a e toi foi i le upole atua. O le skaka o le iskuspa ia. Wha moe moe kuspa ia rari kere fongi. Wha lavelave kuspa ia kere fongi. E piko le iskuspa ia, e akavalea le iskuspa ia, le si piko. E pa ia le sipiko o kere fongi. Ai le pa ia le sipiko. E le aku le mai le ako le o makai kuru o kere fongi. When you get to this, e kere koe makai ku. Serious. It's everywhere. We are talking serious here. I have a kere fongi. I have a phone, but I determine get the word of God. Because I know the benefits and the power. It's alive. It's powerful. It's the breath of God. It is the bread for my spirit. E awao, awai, whaatonu, whaapoto, whaaulei, whaamaoa, wha everything. E ka kupisi fo, e awa, o ma whaatu. Ia, wala ngā langa lela, umotatu. I challenge us. Ile vanga ai la Israel. I complain. Fa mai fa sau isu. Ya. Ole me mun mule fa tau tu spaia. Ole fatu. It is a seed. Mai tu spaia, mai tala Yesu. Sa yai le tangata lulu saito. Sau lulu atu, ai lulu ngar papa. O nga pera ia, le anga le nya. Ko a maua wa ape ai. Eat the word of God. Toi lulu atu lesi, ai alu le au tafa le awala. O na saufa mai nga lele mai lo le mangu. Lele mai ale mangu. Ai lesi. Oi le mangu sa kangi. Oi le si. Lea. Oi le toa sa mua. Oi le manu sa kangi. Oi le fatu, upua le tua. O le upua le tua, a e le, kau, o le launga leo whea kura songi. I'm telling you, these are secrets of spiritual growth. These are secrets of everything. E ke whaia lai le mea secret, o na wha manuia leo le tua, i le anointing outside, when you go out, and God will reward you in the public. Amen. O le tau lea, it's a price you pay. That's why that person pay the price. It doesn't you can be in the church for many years and doesn't grow in the word of God. Amen. Condemnation. I challenge you, get back, eat the word of God. Famaila. Or a seed, every time you plant a seed, you're going to get a fruit and harvest. Or the time it grows in you. It fua tele mai, fua le nganga, fua le lofa, fua o le tua, am your tonu.
Oli. Nga whai kako survey. We did a survey. Le ye tato kalenga le most of that. One of the most popular. Le me piko nga chilinga mga oi kaka. O le ola whapayeina. Holiness. Righteousness. Next Sunday. Ama kaida ko ang pongi. Wahila ang pongi. Susongi ate oi. Pule a oi lau na pongi. Ai ia e ang pongi. And the aim is that you get back to the Word of God. Koe whaaluka ko I ainga, whaisiko kai mi whare ainga. Koe o, mātua, kai o kou. Wala au ka mai ki kosa. Ore kero kai mi ke wala au lau whangau maisu. Ole, whainga kāia. E alang whainga, musu ki apolo I kukupungi whaku. Bea ngā sa wai le manu. A whainga ka ko ngai. Lau te talo. Ia awange umar ko ngai wanga loia. Wanga loia, o ele message langi. Make it your aim this year. You're going to go back to the Word of God. Amen. O le fatu e tupu ona whamanu e leo isi. Wawe a larfa le part mumuli le. How can you do it? Wawe rangwhai. How do you do it? How? Me mua whaikau kuspaia. A le isa kuspaia. Alunge ia whakau sa kuspaia. O ia reisa kuspaia. Au siero rima. Anga pongi ko arka ko anga pongi au ko ai. Ye pe ai la kiki. Ko pe fa ka so kuspaia. Nothing wrong with the Bible in the phone. Good. Thank God for technology. Go. You start by opening the Bible. You can't read if you don't have a Bible. Tatala. Whaikau. Ki ngā le aunga kālo ki ngoi whaikau pēr. A whaikio ako au maka, whaikau pēr. A ika ako lau loko, whaikau pēr. A le aiso nau te inga, whaikau pēr. E whaikau wā, kupu lau nau te inga. Your desire to read comes as you read. That's how it works. Langa lai ka whaile mangu. Ko wai mangu luli e whewhewai suru. Rā. O mai ai ka ko whalawa lai uri. Pērangi la ko whalawa. E whaikau wā, you read and read. It is a spiritual warfare. E whaikau wā, you get to a breakthrough level. Amen? Breakthrough. You know your breakthrough when you hear some drops. Wa maka ka maningi o roi maka. O lau mea le whai. Oh, I'm so mad at so and so. And the word says, do to others what others you want them to do to you. All of a sudden, oh my gosh. O lau mea le whai. O lau ko mumu ia isi. Le ki o a ko mumu isi a. Aisi a, wai whai kau. You read and read and read. Me longa lua, whalongo. You read the Bible, then you hear the Bible. E lua la me kupunga, e ke whaikau leo kele, ia ke oe mangel whaikau leo kele. Aua e te toe angasala. Whaikau. E lua la e ke whaalongo in the natural, ai le umia God started to talk to you supernaturally. That's how you grow. You read. Whamaila i o le Roma. Se furu whai po sufitu. Faith comes by hearing. E sau ma tupu le whātua I lou whalongo. Faith doesn't come by reading. Do you hear that? E le kupu le whākua le whaikau. Langa le whaikau o ngai natural. But e le umia wa kaukala le tua. Then that's where your faith started to develop. That's where your character, o ngala wa amakanga fua, Mailo Yesu, o kasevi inga wa amakanga fua kama wa fua atili, wa makwa fua. Visili mailo se mea ki mga oi. Avaku, okay, avaku. Amen. Read, hear, meditate. Mafau.
Mafau rau mea langa whai kau. Mafau. Wa ilo mafau wa penga. Sa whai lau tala le sau ninga lentene. O resi ngaka. E anu le aso o mafau le ika i lesi. E mawhai anga e fusu ma lesi ngaka. Yo mafau nga e ungoa male ia i o kangaka ngā o ngofo mai i o ruma. You can argue with someone. Maua ia u kero meanga. Ia sola. Maka maso fo ia leo maokele. Ao ke manga kua le upo le tua. Ona o wha. Mafo faulea. O le upo le tua e avese ai. That's how you grow spiritually. That's how you change. Umaloanga e meditate. Memorize law. Memorize. Number 5. Obey. Tatutu lailu.